I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiyanibingelela ngiyanemukela esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. Lekungeyo incwadi yekukholwa ya onke amalanga lebhalwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke ngomgcibelo tinga-21 inyanga yenhlaba umfundisi usiphasihloko lesihle nalamhla uthi cabanga ngelizulu mayibonge inkosi. Umbhalo wokuvula siwuthola encwadini yamaHebheru sahluko se-12 ivesi le-22 uwelele evesini le-23 lokufundzeka kanje. Kodwa nine nite entsabeni Siyoni ekhaya laNkulunkulu lophilako eJerusalema yasezulwini esibhimbini setingelozi letingenawubalwa kanye nelibandla lemadubulo lamabito awo abhaliwe ezulwini mayibongwe inkosi. Uyaqala ke umfundisi uthi ngikhumbula ingoma lenzala lesayisiyihlabela kadzeni beyithi busuku abukho lapho, busuku abukho lapho, haleluya. Busuku abukho lapho ngobe Jesu ulilambo ezulwini emtini lokhanyako, haleluya. Busuku abukho lapho. Uyachaza ke umfundisi uthi ngesikhathi sihlabela lengoma eminyakeni leyenca sasicabanga ngelizulu, futhi lokho kubalulekile ngoba iBhayibheli lithi wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyatihlambulula njengoba naKristu ahlambulukile. Lokho kuthola na ufunza incwadi yaJohane wekuqala sahluko sesithathu nelivesi lesithathu mayibongwe inkosi. Uyachubeka ke umfundisi uthi kufanele ucabange ngelizulu, kungenjalo yonke indvo yendako kulomhlaba ayinamsebenzi, kodwa sezivele sibakhona kulowo muti. Umbhalo wengoma lomdzala wathi lizulu umuti lokhanyako, kuthiwa yiSiyoni umuti wenkosi lenkulu. Thine sitakhamuti takulowo muti welizulu lokhanyako. Busuku busho bumnyama kodwa thine sibantwana bekukhanya. Na utalwa kabusha watalelwa elangeni laphakade sekude bumnyama empilweni yakho, luthumo ke alube kuNkulunkulu mayibongwe inkosi. Uyachubeka ke umfundisi uyabhala uthi liBhayibheli lithi indlela yalabalungile ifanana nekukhanya kwentsatsakusa lokuya ngekuya kuze kube ngusemini. Lokho kuthola na ufunza Taka sahluko sesine livesi le-18. Uthi ke umfundisi bumnyama abusekho, kukhanya kufikile. Bumnyama busho konke lokubi lokonakele kanye naSathane, kodwa kukhanya kusho uNkulunkulu kanye nako konke lokuhle kanye netipho taKristu evangelini. Kungako iBhayibheli lithi nine nonke ningemadvodzana ekukhanya nemadvodzana asemini, asisibo bebusuku nebebumnyama mayibongwe inkosi. Lokho kuhleshunwe encwadzini yabaseThesalonika bekuqala sahluko sesi-5 livesi lesi-5. Uthi ke umfundisi yenda lemicabango egcwale inhlitiyo yakho usegadze kubuya masinyane kwenkosi. Baningi lokujabulelako kugadze, futhi njengoba umbhalo uthi nakekelani tintfo tasezulwini ninganake tintfo talapha emhlabeni. Lokho ufola kuba seKolose sahluko sesithathu nelivesi lesi-2. Amen. Kodwa uyati uze wati ngeliciniso lelizulu futhi ube ngilo sisebendi sasezulwini uphindze ube sibusiso emhlabeni, ufanele ushumayele livangeli. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi khuluma ngelithando lwaKristu kulabanye futhi ubatshele ngalomuntu lokhanyako welizulu, lapho wonke umuntu lovuma futhi yemukele Jesu njengenkosi atalelwa khona, umuti wekukhanya waphakade mayibongwe inkosi. Wade waba mnanzi umlayeto umfundisi lasiphawona lamhla silangatelela likhaya lethu ezulwini mayibongwe inkosi. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Nithi babelo thandzekako
Ngiyabonga kungenta sakhamuti seJerusalema lasezulwini, umuntu waNkulunkulu lophilako. Inhlitiyo yami ibuka tintfo tasezulwini, futhi ngihamba ekukhanyeni kwelivi lakho onke malanga. Ngiphila nalo lwati lwelizulu, ngikhathinyuliswa inkhatimulo yakho, futhi ngiholela labanyenti kulomuti lokukhanya kwaphakathe. Ngiyabonga ngelithemba lekubuya kwakho lokungigcina ngigcile ngenjongo yami ngelizulu, egameni laJesu, amen. Kanti-ke lamhla nawuchubeka nesifundo kunencwadi yabaseFilipi sahluko sesithathu livesi lema-20. Ufundza lohumusho lwe-New International Version. Kube nencwadi yaSambulo sahluko se-21 livesi lema-23. Na ufundza lihlelo lwekufundza libhayibheli ngeminyaka munye, ufundza imisebenti yebapostoli sahluko semfica, cale evesini lema-32 uyogcina evesini lema-43. Bese ufundza incwadi ya Ezra sahluko sekucala ugcine esahlukweni sesithathu. Na usebenzisa lihlelo lekufundza libhayibheli ngeminyaka 2 utawufundza incwadi ya Luka sahluko sesibili ucale evesini lema-41 uchubeke ufike evesini lema-52. Bese ufundza incwadi ya Deuteronomy sahluko se-10. Ligama leNkosi malibongwe. Ngithemba-ke namhla nibusisekile sisafundza sihloko sethu seRhapsody yemaqiniso kude kube lilanga lelilandzelako. Inkosi inibusise, amen.